Kako se postaje Medeja? Treći dan 23. TKT festa protekao je u snažnom i emotivno glumačkom izrazu nabijenoj atmosferi. Na sceni teatra Kabaret Tuzla večeras je izvedena predstava Ja Medeja u izvedbi tuzlanske glumice Ivane Petrović. Ona kroz formu kabareja propituje položaj žene u društvu, odnos između muškarca i žene te korijene mizoginije u društvu. Večeras sam izvela Medeju po 10. put od datuma premijere i mnogo sam bila uzbuđena zato što ovu predstavu sam upravo izvodila u Tuzli na sceni teatra Kabaret Tuzla, ovdje na kamenoj sceni Doma mladih. Naravno, mi godinama radimo u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i nekako i ta suradnja zajednička i ovo što radimo ovdje na ovoj sceni zajednički doprinosi da se ja večeras osjećam izuzetno motivirano, da se osjećam ispunjeno i osnaženo, jer publika koja je gledala večeras predstavu, dakle, svaku je riječ upijala, svaki pokret, svaki glas, tako da sam zaista iznimno zadovoljna jer osjetila sam kako publika diše na sceni, a samim time i moja predstava je bila time više uzbudljivija i ja sam imala veću energiju da prenesem lik Medeje u ovom savremenom dobu u kojem živimo. Svojim energičnim, preciznim i dubokoličnim pristupom liku Medeje Ivana je oduševila publiku, koja je izvedbu nagradila dugotrajnim aplauzom. Intenzitet monodrame te feministička tematika ove predstave donijeli su još jednu večer upečatljivog festivalskog programa. Predstava je odlična, tako je pravovremena, prekrasno donešena, tako je jedna istorijska tema, a toliko oslikava trenutnu situaciju u našem društvu. I tako želim da se ova predstava još više i češće prikazuje. Meni se predstava jako dopala. I režija i evo i sad poslije predstave pjevušim nije trebalo da preživimo. Ako ćemo stvarno prolaziti kao žene kroz sve ovo i ako ćemo dolaziti u neke situacije kroz koje prolazimo u ovom vremenu u kojem nemamo, u društvu u kojem nemamo podršku, onda nije trebalo da preživimo, onda i ne treba da preživimo. Mislim da ovu predstavu treba što više igrati, danas zapravo i na ovaj način dati podršku ženi, da društvo osnažimo na taj način što ćemo ženi pružiti podršku. Treći dan TKT festa, 23. TKT festa, Dani akademskog teatra. Imali smo priliku gledati predstavu Ja Medeja u produkciji teatra Kabaret Tuzla. Riječ je o predstavi koja je prošle godine doživjela premijeru, ali koja je dosta igrana van Tuzle, znači u drugim gradovima, u drugoj državi. Ono što jeste zanimljivo, ovo je priča zapravo koja govori o položaju žene u današnjem mizogenom društvu, o položaju žene u tom patrijarhalnom, šovinističkom društvu koje pokušava zapravo da uguši glas žene na taj način što joj pripiše ubistvo rođene djece. Namjerno smo išli da ovu priču ispričamo na taj način da napravimo od njih kao neku vrstu kabareja, da se kabaretizira problem, da se ironizira, da se kroz sarkazam i ironiju ispriča jedna poznata antička priča koja zapravo danas ima potpuno drugo značenje, jer danas ubistvo djece potpuno drugačije zvuči u odnosu kako je to zvučalo još u Euripidovo ili Senekino vrijeme. Ovo je nekako iščitavanje Medeje malo drugačije. Ono ima s jedne strane i političke konotacije, ali i konotacije vremena u kojem mi živimo, gdje su žene apsolutno ugrožene, ženska prava ne postoje. Postoje možda u nekim zemljama na papiru i tako dalje, ali o tome se ne govori, to se prešuti se i imamo društvo kakvo imamo. Imamo mnogo ubistava, imamo mnogo situacija gdje je žena dovedena pred taj egzistencijalni minimum, dovedena je pred egzistencijalnim ambis, da se tako izrazim, gdje uradi to što uradi, s tim što u ovoj priči zapravo Medeja na kraju optužuje Euripida da je on
pripisao ubistvo, iako i sam Euripid zna da ona nije ubila svoju djecu koju je voljela, nego su to ubili Grci, da bi njoj pripisali i to ubistvo, da bi je još više unizili kao ženu koja je pametna, moćna i jaka. Ovo je jedna drugačija priča opet glumca, odnosno u ovom slučaju glumice, koja hrabro na scenu izlazi svojim glumačkim sredstvima, plesom, pjevanjem, govorom, emocijama, izražava jednu priču koja je zapravo na neki način lična priča nje kao glumice i svih žena koje su se na neki način povezale sa ovom pričom i konektovale sa ovom pričom. Tako da je ona vrlo bitna tema i vrlo bitna da se priča o Medeji ispriča na ovaj način. TKT Fest se nastavlja i danas, kada će biti svečano otvoren prvi TKT Festić. Novo festivalsko izdanje posvećeno predstavama za djecu. Najmlađi će imati priliku uživati u izvedbi predstave Saobraćajko, koja na zabavan i edukativan način govori o pravilima u saobraćaju. TKT Fest tako nastavlja širiti svoj program i publiku, donoseći teatar svim generacijama.